Kiembote kokanda dine Kongo. Apangiza ama mfutukilidiaka ngisakilupani ke tsangu. Ndenge na epsa kibinoke ndeko na biso Miguel Vuiti oazali leki ya Sofia Dimba. Anteremana ye ekozala vendredi oyo ya semaine oyo tozali le 21 mai 2001 na 12h30 na cimetière ya intercommunal de Bundoufle 91. Mukamba ngini nanga kokanda dia okudene Kongo mwakululuni nanga endio pange tonga ufwa uninanga izina die Miguel Vuiti uninanga vo nleki yo pange tonketo Sofia Dimba eluzikulwani kietanu ekia kiketanu kia ilumingu 12h30 kuna cimetière intercommunal de Bundoufle 91. Endiona mwenevo kazolele bokila kabak information 06 385 16 8 32 ou bien na 06 65 96 23 46 ou bien bobengi na 06 32 85 12 32. Estamos a informar a todo o povo bacongo, todo angolano, que o nosso irmão que faleceu, o irmão Miguel Vuiti, que é o irmão da nossa irmã Sofia Dimba, o enterro é na sexta-feira, esta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, às 12h30, no cemitério intercomunal de Bundoufle 91. Também temos aqui números de contato 06 38 51 68 e 32. Outro número 06 65 96 23 46. O último número para contato é 06 32 85 12 e 32. E kulukamba vo e khosi nakafua nanga vo kala khosi vo ngo oluaga vana vafuidi di pangi yako e Miguel Vuiti pangi yetu Miguel Vuiti ngo voka ngoko ikhosi ye lomba vo kanda dia okulotela ma lo siemoko e pasivo engo ekhosi Miguel Vuiti katomaziama kaziama ntindu tuziamilanga tuzikilanga ekanda dieto ekanda die khosi ekanda diengo dio idiambu ngakala diao die kulukamba ki enterrement ya ndeko Miguel Vuiti wazali leki ya Sofia Dimba ekozala vendredi ya semaine oyo le 21 5 2021 na 12h30 na cimetière ya intercommunal de Bundoufle 91. Comme pe ba numéro na sena pesa ki les 3 numéros oyo on a besoin ya ba information abengi ndeko akundama na kimya nyonso. Ndio yo ipange no toyo ne Kongo kalanga ku Londres to bange saluki sia ana ne Kongo fuluki mosi debo bambutabo to kala baki mosi leke la baki mosi si kamera baki mosi modimi kamimbwa loto masala. Ciao ciao.